Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kaseng National People's Party kum ka jingpan khre ban yakhun ya election MP Shiteng Samoi na Shillong Parliamentary Constituency haka khatwei tarik naitung arjar pun rieu kalahiar Shaparyong kabahap amautat Raishan Constituency bat Hamairang Constituency ban pan jingkersha na kabentau kertong Dr. DRL Nonglait hakani kasingi nolol kertong le donlang dau ba sngau balang dahar sembut mitrang ba kejela uba Hamlet Sondoling State Working President UX MDC na Mairang babat ka mentrathiang ka President NPP Motorization ka Kong Biolinda El Nonglait kiwei kinongkit kam ka parti harangkat kispa kinong kersan ka parti bat kiwei pat kibalawan ban sngap ya ka jingkran ha ka ni kasngi habakran ha ka jialang haparyong Dr. DRL Nonglait uloong bah kipon munswau ladon ha ka san perthai bat namar ka jingi jungu ya ka kam hikai ula e no na ka kam seng san perthai ban peteng ya ka kam hikai rei uniu snampat ula yo ya ka jingkhot na ka seng NPP ban yakhun ya collection MP Shiteng Samoi bat ha ka jingi jungu ya ka Jingdonkam ula yang ban yakhun ya ka ni collection hadian kata ngala sange no kikam yele election la de kam san perthai Namarga kam ha university kakia haduk kata-kata habang la John hanehu kum urida nengkong bat hadin katu kadi senam magasnam arajar kharar kum professor kakam kakia palat hanrei kaji so tenat jongai kam Hikai kalang ka jur haduk kata-kata haduk mentang lala ban penmi hanriumut ki PhD Hapo ke jingpet jonga badang dan metasa nyawat kipan sayo PhD hakini ki kendiat senam wala dang job ya kini ke kam election ro ngahaban beten kumu guide jongki hapo kini ki alai senam bakin da PhD dei na kita ki jingkia ke kam baraba ka sor ka ganiu kala tunga kumu director jonga college development council Napet baro kumba kandai Paukuli ki college. Pet langru iki medical college, engineering college. Kakam kalong ban pet ya ka management. Amday ya ka subject Hikai yang di college. Yo pis go to bakla. Hanray kumno ki panyat yang di college. Ban I permission. Ban I affiliation. Ban pa inspect yiki Jingdonkam mai di college. Kakam rakhia ngam simpos new show banang pai biang isa kasan pertai hanrai dei hau benai kendiat benai mensua hau benai April lai pau tarik ngayo ya ka phone call now chief minister bakwa ya kendo ya nga but dei ha kata kapur bangadan hospital namar na urayin pang de kosil ngom kumno kumta dia kena panpuan ngam ngamla beri kendui seno bila manwan kendui ngasih ar pongot kiwan ki rangba ki nongilam jang ka National People's Party ban kerpat yang benele ketika MP by election ngam ki ai por ngasih tayo bat sitayo ngelaporkan hadin bang ngelaporkan ngapet ya ke jinglang ka jela Meghalaya ngapet ya ke jinglang ka India melayu beri trikam ha But the officer prepare jangka department prepare jangka sarkar jala Kyrwoh ki department but the officer jang ki ministry jangka sarkar India namarkan lihu kadai ka Central University ngedai kam but ki ministry jangka sarkar Pedeng Kyrwoh but ki department jangka sarkar jala ngapet dan kam sisa ye ki brio kibala bat ai jingmut ia ka sarkar ngaya kendo iki laimat kini alam jang sarkar u chief minister bat kini ki argot ki deputy chief minister ngaya sulok iki bat ngong ki bon ki kam ki bagi dai ban penbha lada ka sarkar ka snap ki jing ai jingmut lese ngala ya ka ban penget lan ni pensno thu
Yaki bahaying basem jonga, bat eki bahalor jonga, bangan pegiang ya kena ke jinggerpan. Laingot ni yesong Deputy Chief Minister, masnya bahalang, nang tawai pat, ba Presiden Tensong, ba Chief Minister haying jongki, ba kilong ngin persiang ban penurlong, yaki jing ai jemot kiba pila terwa pila ai, nakabenta, kari khasi, kari uhnyo trap uhnyo skum. Nanya tu kiai kita kikam ki banglong. Ban sim kiai agak tien khasi. Ban penrung haka kernet bapra jong ka constitution. Kiam nakabenta kane ni sadon kam ya pi. Pila judawa baro silenter. Mentale kren hino sedeli jong. Nakaliang ba singaw bahalang dahar habakren ha kejialang hamairang ulapan pau bah ka NPP kilong ka wei bat kabu hakmat yupai ba ulapan syai ba kejingkan tho ha social media baro kidei ki babakla bat kaseng kam don por banyanya bat ki bayang surok bat ka jingjit kaseng yo Professor DRL Nonglait kumu kandidat kadai namar bulobyang lut hakiliang baro the NPP party we are one we don't technically bakhain na po dengan NPP family yang itu. Hak NPP party binlang, there is no team B, team C. Ndon criticism, ndon liapai, ndon liapara, ndon make ni hang. Dan tanggo ay raw. Ka NPP party ka po hak mate yo pagbak ndaya ka po. Katabi ka principal ni Jomi. Baik kenuksan ang ay berkeprung sendiri ni hani. Hindi ka makarintang kakse. Lalu menai mas arja kaprangi forming governments under the NP-led governments with the other coalition partner. Hadu mentakas ni ngimdu don gitingi syok yadai yesu primary NPP. Ngibun kam menteri ke kam kami paiba jukinong ibadak ibabien ibabit hagilang barang. Lalu kan mau mensuah diwai ke parti ke baburam. Sao mana nak khain chief minister. Chief nak jadi chief minister the way. And NPP set a good example for the other political party in the state of Meghalaya. Ngakan mau, kami page po social media. Kami kajak mengenai Jingdonkam, ke sarkar betul, ke NPP betul. Kesorkar yubor, that is wrong. Nakuha man saya pilih barakai. Kibriuk jong ibaruloy pagpili pamtip kaklik katang pamtip awi. Kano makisya media kakan pingat ang tapingok ranta. Nanyo to ibig party NPP. Kabung kamban tray kamdu yo por. Banitay niya berkitig bakan sa surok sa pagsam niya kakan dong. Dahil nakataga daw ng song siya ni Ieid penurulong ba kung candidate ban represent ng party ito ni nagbanta ka by election o wala biyang hakiling baro. Hindi ka spak ako. Nagkong wala biyang hakardan kung nga mantalo wag umi na kayeng ka pa doon burong mansya ka po na kena ubri ubudok buat ndon kay utip ya giri atray na umawa job kumapidongi ubadon ka stop barang ka tip barang ka kardan lagi prakan dai lagi di wadah kabang asaw hun wala ka tao doon do grupo sarong balali. He set a good example for the people of the entire West Kasim Manongiti. Wala lang about principal in different colleges. Ugla dero u director college development council jong baniu. Ngakwa bani to bi kriya. Kumu director college council nihu. La bun ba ni kum ke sarkar ya ke ku non rong ba ngani komiti. Nduna iki kendai totally plus mana di college. Lembaga approval jong mai la manan poste Meghalaya. Ngayon bro pasmat ni kamu jo kini kina egre he done his work at the earliest possible.
Ubrio pabiang hakikerdan, hakerta, hakal erik, gumung barang daya PR relationship is very important in the political life. Ni kuat kum tahu bro, kum mah Henry mende. Balai untuk keliba you, balai untuk kentak, untuk reaction, ya kejikir bank bro ya me. No, NPP leaders, we are all mature leaders. Kinong yalam dogan bikin yok por. Bangun mak berpenihap bagi kita bahkan disuruh pembeli makan. Kesorkar lagi pot lagi social welfare scheme. Lam daerah bangga bakalam menang more than 35 number of social. Kini scheme pay back social welfare scheme. Lebih payah kinong rep. Dari tangke NPP kepala senai jet kerja commission, ICM Assure, Farmer Plus, Farmers Plus, nak mentangi kuat, bagus kinongret dengan kimdai mencak yuben, kimdai mencak yorat. Kum mengakan Mynta dangkren, idang prepare mata hapok silak tamut, ka personal scheme nak Mynta kinongret dengan kinkiu kayo agak kot. Isu thor kinongret kinkiu ke sarkar kinkiu. Kastit kamu kinkiu semua. Dan ke sarkar kakuat kinkiu, we always talking about $10 billion. Don't count kinkiu ni ubray bar, ada Nonglait kiu lay hat ng itu. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F Mynta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.